Pemirsa, cuaca ekstrem minakadi Sabeh ageng kasarengin tatit miwah angin baret, taler ageng nyane gelombang ring segara nibenin samian wewidangan ring sajebak Bali. Pakawah nyane sampun karasayang minakadi wenten tarupungkat, blabar, tanah embit, kata wangunan sane usak, margi jebol, miwah abrasi. Dawak Raina Anggara Lintang, wenten wisatawan Duranegara sane padem sangkaning ketiben taru ring wewidangan objek wisata Monkey Forest Ubud Gianyar. Mepaiketan ring kahanan inucap BMKG wilayah 3 Denpasar ngemendalang peringatan dini majeng krama indik pancebaya sani presiden ni Benin sangkaning kahanan hidrometeorologi pungkuran puniki. Menurut perakiraan cuaca BMKG selami 3 rahina ngawit tanggal dase kantos tanggal 12 Desember kali tali 4 ketarke pacang wenten Sabah ring sejebak Bali. Angin metu saking Kelot Kau nuju ka Jekau untuk kecepatan sawetara 4 kantos 50 km per jam. Indik ageng nyane gelombang ring segara, pamekas nyane ring segara Bali sisi kaje, sawetara 0,5 kantos siki koma selai meter, ring selat Bali sawetara 0,5 kantos kali meter, miwah ring selat Lombok sawetara 0,5 kantos kali meter. Kanan inucap metu sangkaning fase 5 Indian Ocean mawinan mayus ring pawentukan awan Sabah ring wewidangan Indonesia. Kaawinang taler oleh suhu muka laut ring wewidangan Bali ketarke 29 kantos 3 siki derajat Celcius. Satios punika udara basah mawit permukaan kantos lapisan sawetara satak milibar utawi roras tali meter. Kepala BBMKG wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho daweg Anggara dasa Desember lintang mapinunas mangde krama sayan yatne ring kahanan Sabah medaging tatit miwah angin barat ring sejebak Bali taler gelombang agang ring widangan Selat Bali sisi Kelod, Selat Badung Selat Lombok sisi Kelod miwah ring Samudra Hindia ring sisi Kelod Bali. Para krama mangdes tatayatna ring kuentenan cuaca ekstrim minekadi blabar tanah embit tarupungkat miwah pancebaya tiosan. Majeng ring krama sane makarya ring pesisi mangde yatna ring ageng nyane gelombang taler angin barat. Satios punika krama mangde ngurati angkatra saking BMKG pamekas nyane indik peringatan dini cuaca wiadin iklim ekstrim. Winata Bali Pos Nguningayang.